Imedo winjo weche matuch e kor gwenge gi Collins Okaka. Ka wadhi nyime kod weche manyien gi lakseche gi wadonjo nyaka e kar dak ma Kibra Bure Nairobi kae kama yudo ni familia makwan gi heo 200 ne oninde koyo bang' mach wang'o utegi mane kar dak ma Kichinjio e kar chung od bura no ma Kibra otieno mane piny orugodo kawuono. Jodak go nyaka sani wacho ni mach makamano ne ok ging'eyo gima ne nyalo kele kendo nowe ka gikwano lal mathoth ka koro gikwayo piny owacho mar kaunti ma Nairobi mondo mi one kaka nyalo konyo gi kata geng'o masiche mag mach ma kinde ka kinde jajuko gi e kar dak no ma Kibra. Ilianzia na huko chini. Kutoka huko chini gasi zikaanza kulipuka. Moto yenyewe ikaanza kuwaka ikiruka. Ilikuwa inaenda na nyumba, kila nyumba ilikuwa inaenda ikiwaka ikirudi nyuma. Sisi tukashangaa hata paka tumelala nje. Kitu yenyewe ulikuwa unakoa tu mtoto, kila kitu kimeunguliwa. Kweli kwa upande wa serikali zimamoto iliweza kutuma maji ikakuja. Ya kwanza ilikuja kupata pipe imeraruka na ya pili haikuwa na maji ya kutosha. Ilikuwa na maji kidogo. So hii ingeweza kusaidia. And then cha tatu, hii njia yetu ni kidogo, hakuna venye zimamoto inaweza ingia isaidie kila mahali. Tumelala tu hata hapa kwa shule, hatujalala mahali. Tumejisaidia tu hapa kwa shule. Hakuna mahali pa kulala. Kama tu serikali kama atatusaidia, haki hawezi kutusaidia tu.